Hrana je gradivni element našeg organizma i bitna je za dobivanje energije, za rad i za izgradnju naših svih stanica u tijelu. Isto tako je bitna je za rad mozga i zato je izuzetno važno koju hranu unosimo tokom dana u naš organizam. Nekada i zdrava hrana može se desiti, znači neke namirnice koje su kvalitetne, koje su dobre kvalitete, znači može se desiti da našem organizmu ne odgovaraju i na taj način, a to se otkriva samo tako da se u biti naprave testovi intolerancije, odnosno testovi koja hrana nam trenutno ne odgovara. Biorezonanca je prirodna metoda, bezbolna i sigurna i u pravilu ona radi na principu elektromagnetskih vibracija, frekvencija i koristi se da bi se mogli detektirati eventualno oslabljeni sustavi ili organi u našem tijelu i kroz nju se također može vidjeti koja hrana nije poželjna u organizmu i da li postoje neki toksini, aditivi kao i mikroorganizmi u tijelu. Biorezonancu mogu pristupiti svi znači od male djece do starijih osoba, svi ljudi koji nemaju epilepsiju, psihičke bolesti ili eventualno bypass. Danas je više nego potrebno znati kombinirati namirnice koje unosimo kroz dan, ne samo znati koje namirnice, nego i znati i iskombinirati. Upravo zato je po meni potrebno da svaka osoba ima svoj individualno prilagođeni jelovnik koji se bazira na testovima koje ste eventualno napravili, krvnoj grupi i tome kakav afinitet imate i čime se bavite. Ako želite napraviti jedan takav sveobuhvatno testiranje i izradu jelovnika, dođite i javite se u Nutriformu, Brozova 12, 2. kat.